sana mutegeri mubango jatukurie biashara karibu sana mubango ni jatukurie biashara iro yomba kwithira yukwira tukucionde cia Alamisi akumatha ile na nusu cia woro mwanka tha cia tha ithatu tukethira tukiona kanya ga kuthoma amantu jege biashara njirira tubati ukuria cio biashara cietu nura kwenda kwambira biashara ibi biongo kana ni mantu jeko bati kuthiatira kenda kiambiriria biashara baraba biashara ni mathitere yako abethirite be kulukira kire biashara na hata bomba kuiwataniria akenda utira biashara ciono kaciukura ni wambe muthoni wa kiramana agikuretera mubango yo atukurie biashara eta na mbere na kumba kwithira witu thiatire kurika mitandao ne yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya atwiko tuthiatire kenda weta na mbere na kuthoma untu bumwe kana ya ile abwegie biashara rwarende na mark ambutambone na rware twina gikaro nthende no ntunende abwithite na athomerete mantu jegie biashara na no mwanka nende agatuthomithia kinya batu tukenda kwambiria biashara tumenya ina atubati kumba kwithira tukiambirire na bara tuna biashara tumenya ina atubwithetie makosa aikie tumi biashara cietu itegukire kana itekuthara baraba tutungwa atukenda chithira atikithara kama wate wanya tukethia twira umete na ingwiri kwa rutana kenda tutana mbere na kumba kwithira tukithoma mantu jegie biashara karibu sana Mark. Thank you. Akere mutegeri wa Meru TV na muno mutegeri mubango je tukure biashara atwarakia business na imbecha tuchwa mubango ne tukure biashara na no mwanka tukunurane akenda kinyabara be na romba kuwa utengwecha gwita bethira baina knowledge kanini kaina abombike kumba kwithira bagichiambiria na bakethira bagikurio turone karibu sana. Thank you. Ingokethia mutegeri wa Meru TV marita makombeta wa Makumurogo kuma Tharaka University mbithagirwo nkirutana mathomo ma biashara na ingokena muno kwa twi mubango ni gwakwariria mantu ma biashara koguo gankobera karibu tuendelee kuthoma turi amwe. Karibu sana Mr. Mark bombere kabisa kulingana na wewe what is business? Biashara kana business iwira yonde rokorotha kaingo wona baita nonto biashara antu baingi bathoganagia pengine irira wina nduka kana bantu physical sometimes biashara no ringi biashara utena nduka kana utena ofisi kana uteba bantu physical lakini bado we biashara ni koguo ntu wino kwina biashara imbingi kwina inucha korotha kiuma bantu specific na weche gomba korotha tu utena ofisi kana residence mubango ne tukuri biashara tumba kuthira twikara nthinde na ringi biashara na kinya ataalamu ya babu tuthomithie mantu jegie business nontu akwina mtu ambirire mantu yegie biashara utumba kuthoma urikia nontu orantu kwigweta no mantu ya Meru ayakumba kwithira ayakia ru arinde na tuthome kaumo ka how to start a business kiri mtu rakwenda kwambira biashara nimbi abati kubwithe nontu nkomenya kwina baingi bara tuthia batuthiatirite na bai na ideas cia kwambira biashara lakini batukumenya ina babati kumba kwithira bakiambiriria. Ibega mono na ikithomo kiega mono nonto kwambiria biashara tonto rahisi na kwina preparations mtu nafai kwithuranira akaigwe tayari kwambiria biashara lakini nto baingi barotha makosa nonto bathoganagia biashara so long as ukwata mbesa wewe ni capital kana ukona tusiringi twaku tukanona ukathi immediately ukambiria biashara lakini kwene into vito fai kuwa tukirutha mbere ni kango biashara cietu tumba kugwa ikiambiria bwega na igakora bwega koguo gintu kia mbere ya biashara yambagiria na gintu gitawa business idea ithwania wow ya biashara Tera mtokana nthega chira uni ngia kwambire biashara ekwendia nguko no imbuire idea awethra wina idea na kungu batikuba kuthirogita kana kingi batikuba kuthirogibwithia apart from kwithra wina idea ke business idea kana thogane biashara kwe buto ithagiro to qualify ti mathogania monthe momba kubwira biashara yes no awethira wina mathogania kana business ideas kinya 5 kana 10 lakini ti cionthe siomba kuruta wira bwa gigatuika profitable ciomba kurutha baita koguo gintu kia mbere othia ukandika business ideas ira winacio ukandika nthi kethira ni 10 ukandika 1 2 3 kuringana na oro kuona ikari lakini ende toga qualify step 2 ikugeria we qualify tuika business opportunities koguo ende kwina business ideas na kwina business opportunity ni unintoviri tofauti how now no tunende wena business idea I'm sure wembe saki utiarite utarura biashara
Are. I will not make the first mistake. Every business idea yombekia gutuika biashara. Na nikaingo to qualify business idea tuika an opportunity na ikaingo kinya kwambiria biashara eno kwena monto kwenda tuthoma win between. Tuthomithio yo kwenda mbere kere business idea no ankinya ro de utafiti. Kere idea no wenio kwinto twita feasibility study niyo to ku utafiti bwambere ukaiboria tere business idea eno yina customers nkambiria biashara ejire nkona customers no kuona na no ankinya ogerie kuthithia utafiti to karinde sometimes uka walk in kire aro kwenda kwambiria biashara kana ukaurangia ntu bairi bathatu kaethira gintu iki ikiega kiribo no kwerawa uga test na bombere wambiria biashara that is the first thing gintu kebire imuimo no kwevoria tere iko karuta stock ya idea nu wena biashara eno ekenda stock biashara sio ndeni kwenda stock no kwerawa ino karuta stock kana raw material ino karuta no kwerawa no nto no wena a brilliant idea lakini watu ika idea eno re kaingo yambiria katuge tore within Meru County kana Tharaka Nithi lakini nto bibi kwendeka nikaingo biashara yaku yenderea birioneka na Mombasa no komba ko bikinyera no ko bigakinya ki biashara yaku ino karuta right gento kenge kwena gento twitaga location business location wow biashara yaku kambiria riko ikenda security kari kwena biashara siendaga special houses ta warehouse ni kwenda itha nyomba inene ni kwenda nyomba ithondeketwo taram ni kwenda chigo ciena special lighting ewita mwanki wa kumurika kwicho cienda special lighting na manto maingi site yenu ni kuonekana location yaku ni yena security yena bionde bikwendekana biashara yaku ke location le okaiburia customers bakomba access bakomba kinyagu kederi bantu gukwenda go package lori ikaomba kuthungiragu na monto maingi sana nogo meoto kwa business idea na okathikoreitha manto maumonde na maingi tutiagweta kwe mtu ende we aethagiro ena business idea akiambiria rimwe mbere ya kurutha utafiti bakuonania kethira ni feasible kana ti feasible kaigwa ni biashara kaomba operate kana ti operate na imo makosa ma mbere mathe ma biashara twambiria na ikarega go pick nonto tutiromba kurutha study inu ya kuonania kaigwa ni mbega ka ti mbega bata ya kubuithe research iu gwita utafiti kwenda kuchiuria biure bia location abiure bio chiuria inanka uma na stock bata kubuithia that research nimbi ne wakikisha tugagare ni go test biashara yaku on paper yani bantu othiwe experience na orende no ambirie irio kaithira biashara enu etiko work mea nonete antu baingi bakiambiria biashara bakaithira after kwambiria irio kaithira biashara enu etiko bwira right wafai go test oguo on paper mbere ya wambiria wikira mbeca ciaku ki biashara then irio gwithira biashara enu etiko ritambesa so tugani you test on paper ibwa thomi bauga okaiburia biuribu ukiandika oga test mbere ya wikira mbeca ciaku na okaigwo kiruthogu kwe biashara imo kaithira etiko bwira wana mbere wambiria ugaikira x right okathienge kira ideas nondo tugire no list ideas imbingi owekira x mwanko kaithirere ego tick the boxes okona biashara ni mbega ega qualify with a business opportunity they okambiria yo na mbere tukinya kwambiriria business no to win idea okuringa masabu ona mantu ya location ukumenya na ukarita capital now okubangira business yekenda nende umi actualize umi chankira udine nimbi bati kubuithia kwambiria business yaku warikia qualify the ideas no ankinya tukinye bantu angi a requirement no ntore biashara yerothika within a country na counties bambere kwena requirement cia sheria no ankinya register business idea
kore na types imbinge cia businesses kwina business ino nini twita small businesses imwita ikoninde kwa china registered name na ofisi na maunto tamam lakini in as much as nini ukaithira wanesio ni kwenda licensing kuma kiri county governments kana ki regulators ko the first thing warikia kuona that idea is feasible na ni mbega the next thing you fai kugo kirotha iko ibori requirements cia this business na gintu kia mbere tuga ni mbio no ankinya ukarebwega na thirikari ogerie kuona licenses na regulations chionde ili kwendekana ki biashara yaku and then ukathi the next step ya kwambirio chire the stock na kwambiria kwendia and now arora kanyuma betikire ngo chwe kanyuma ko yo turire tukabuithia idea tukethera tuna idea na tukabuithia research na tukachoa allocation now twira idea sino chithire te idea muno chithire chire idea kithumba kuna ndo you write them down kenda wachala ukaeta ukichirutanakia by the time ukinyela ki biashara ira yongo kuambiriria any biwailakia ki that type of business for example akirine ano andikita idea kwende ngusia mwana ngusia mitumba idea kwendira tu idea ekwendia mpempe all those are the ideas na kendo come up to one specific indio bati kwaide kana indio bati kubuithia kwina into bingi tabona ndarikia na gutariria gunyuma lakini nkagwete inya bingi nkuruki gintu kia mbere na gintu kingi no aturaithire gintu gitawa faida biashara imwe no irete faida nini na ingi kareta faida nene right kwena into itawa customers nimbi customers bakwenda okarutha market research nikaingogomba kuona werewa imbi customers bakuwa bakienda kore anto baingi bathia ke biashara na mathugania mao bakathugania mathugania ma customers sometimes it is not true nonto no thio kaithira customers barenda gintu kina na gweki ukwenda kwendia igintu kingi ithina mbi either thina kana challenge anto baini okwenda kureta solution nonto biashara efai kuigwa ya kuingia challenges iranto benacio okabanenkera masokyo mathina ciao na biashara inu itiumba kuwa so long as biashara yaku ne komba kuwa ere sokyo rathina iranto ba okorokera ntugo wantugo then you are assured biashara inu iga pick nonto every time ore nenkera nto kiba kwenda na kiraba useria mono no kwerawa gideu keinto biragombe kia kwigwa okiraithiria nikaingo wekira tick na we na confidence kuma uma biashara eno isawa ikinto taibuto tariria okandika kuria customers bakwendi into binko thwaniria na tiko thwane na kiongo ake okarinde no fainya ku move a step okathio kiuraia tugiorenda biashara yaku kumirutira bantu ana o mbere wo meambiria okathio kaurangia anto tobioria tu kidogo okaboria tere ingibona gintu ki gento taeke buga kiona ri no kona gi sawa ibwende tinto ya bi ba kwira ari thai to tienda bi to enda bingi no kwerawa turenda bikinyite thai kana tukabiona in this form bia tutethia mono o interact nanto ne very important to interact na anto bara ukenderia na bara kuthogania ukagurira stock yaku bonde ni very important to interact nabo otikaro the mathabu ka mathogania otena woma taende gwan ukenda stock okay suppliers okaboria tere nkenda stock jae bomba komwata na mbesa yana no ntunyanti be exaggerata we na anja okegwa hiyo kitu hata etiena mbesa mbingi lakini okethi kuoria okaethira yena goro tutikomba wa afford no kuona ko gwende inkothogani bega mono ko ukireithiria manto mam imanto maingi sana ivo batendira ukubanga kwambira biashara withira kinyamindi ailia ayo betawa your audience kana your customers ibao target customers ivo ya kubaile kana tu ukarura biashara blend wachira as of after all uana toka bochero na bakeya kururongu enu ne assumption yengi anto baro dana eta imbega yento kia mbere
kwento gitawa tenu tauga go target customers customers no ba target na njira imbinge right pengine mbaririe njira chiere njira ya mbere no gani go target customer ikogania okoga biashara yakwa mono nkenderia customers bakario bwa mbere kimianka kwe biashara ibuyagira youth na wezi ibuyagira akoro kanekoro kogu no bagani na mianka kana agenda itonto wona ri koringa na bombe gagwa kiria gori banguo na irato ari ne koribo bagora nguo mono nkorokia ntwarume nti egwa no makano rongo lakini okambira no nto na wego ngora inya no bibiga gwa no twatire anyway sawa it's a debate no debatable ni gwetikire kwa debate ibao bagora mono nkorokia bangi na i type mbia nguo kwaiga kwina fashion yeko thiania na Gen Z na my youth na gwe fashion yinge ekothiania na akoro kogure gatugi biashara yanguo kana gintu kionde kiro kwendia gintu ikukiguragwa mono ibao right enio njere moya target customers okegwa back in your mind no kumenya gintu kinkwendia mono gikagurwa ni customers type ino either kimianka kana agenda nikaingwinyo kibwithia marketing kana go promote biashara oketha giro gi promote RFI nonto nku imagine tende tu yento eko deal na my youth omba kubagwata ata kako bakinyira kwena social media lakini deroko marketing social media kwena group fulani itaitha giro social media mono so ta imagine tu gyo target yakoro no ri marketing social media okawatithania akoro okwana deu nio gitumi kimwe kya kinene kya go target your customer kana kubagania na kumenya biashara yakwa nkenderia mono kirasi iki kya then number 2 and very important igo target kimbesha ate kirasi kiro kwenda kwenderia tuga kirasi gianto in terms of mapato mao uwezo wa kimbesa orenderia ntu babe na mbesa mono kaniba atigate kaniba bande kabisa ki mapato ma mbesa right no komberewa yes nonto na rore koronto umeto faiwitiganiria ndegoro yeto yina ntu bonde uma tokoerano yina ntu be na mbesa yina ntu ba mapato ma gate na yina ntu ba mapato ma ndegoro de uwe gore ore target kirasi kiriko na kirasi kionde kina ntu na mpatiga kwa enerie ate pengine okarugura biashara otagetete customers ba igoro otiba wata nonto bariku bate ate bariku na kana bande bae payo nonto kwangere kano tuge okarugura hoteli okegwa chai yaku ni shilingi 10 kwena mtagocheria chai yenu ye 10 mono right na kwena mtonge noe sai yaku ikiuma 50 enu ni agocheria mono ya 50 right kogu ibo gokamenya biashara yaku tagetetere anto ba mapato mariko ba country gatigati kana igoro kana ndi nika ingwinya na ryo ke make promotion once again okay deal na boko deal na bo okamenya iba oko gitata oko deal na bo na ibi gatetere biashara yaku o pick na ko gitarget the right customers barawa intendite kwenderia now ake number plan iroba tukubukubiro kiambire biashara turani ideas gatigati au mistake iriku entrepreneurs kana baraba kwambire bakwenda kwambire biashara abomba kwithira bakimake yo ya kureta failure na arora muicho iko igwa tute bangita kimanto mara twari kina kuga okathigwa twika manto maingi makuata by surprise utaibangirite digo kiambiria biashara pengine we gatigati irio ko realize pengine biashara eno te kubira tuge utathithie utafiti wa ideas we kinya tigati ukaethira biashara eno wanaetio shika anakabanka gerienge ukambiria kurutenu wikira ingi okay garania nenu ekirema within no time ukaethira otwika fish out ke business na ukaethira anto ba twika discouraged lakini the challenges
tigo twika biashara itikibwa ibo tutathukirie time ya kwibangania bwega tumenya biashara ino kegwe kabwira no ntunyage ntukingire uko biashara ni wengo kegwo kirutha no nkinyore ithinya your own skills wego gure no kumba kurutha wirenu right nonto okamberie tuge gwira ya technology gwira ya kuruta na computer lakini wengo ti nyamonto ya computer biashara no kone ga pick etiomba upik no kwenda kuyana ndawa na gotithomerete ndawa ikabindi wewe wina tikuwa irazime gothomete ndawa rio ndera kini kwenda ume bako manage wina kaume na experience ka biashara ukwenda kugitata kwambiriria kwa wende ni very important nyakora ida wengwa omenyo bwaku iguru ria biashara era uthiete kurutha okay ni bwega sana Mr. Mark no tubogotana mbere no tuthomithie mantu jegie how to start a business twina idea tukuchalania twatua na ka idea best atukubwithe research tukumenya no nkinyoro the gintu gya kuonania ri ni mabiashara yaku ikwambiria na ukambiria gukujiria customers tukoerano utiumba kurugura no karatu na gwetera nagu nio tukwenda tuthikie gintu gitagwa promotion na njira ngene antu bagwa ku market gukathiria very good gukathiria biashara yaku no nkinya antu bamenye biashara yaku iyo lakini tutitangaza kaingwa antu bamenya biashara irio tukathagiria kira tukubenderia right na tugikathiria kia tukubenderia kwento gitagwa value ndio nkwenda kurutana mutegeri wetu ndira kwaria iguru rinto bya wendagia gweta value ya into bira nonto antu bagura value tukoerano nonto tuge no kwendia thimu tiwe nka wendagia thimu imbi nonto mfai kugura thimu waku imbi nonto mfai kugura chai kana eria kana gintu kionthe kira gwaku na tikwa muntu ungi nonto kwina antu baingi bendagia ni value so ni ofa igotwira atiri ndiro kugura chai wakwa ingerekano ni fresh ishai eria ria ng'ombe na ni very fresh tukamawa nkaya tukamenya ri tukwenda kunywa chai fresh tunyunya chai fresh okay kwa mark kana ni thimu kwina thimu imbingi ukagura thimu yetu ni durable nonto niombendagia into bya company eno na company eno into byayo ni durable kana ibikara mono bitithuka ito biitikitie into byo tumagiri nyokanoga riu muntu uraite kugura akwa ndenda kugura gintu fulani ukenda kugura into itathukanga itakinduka muntu fulani no kwera no kwenda kugura tuge ni durability so value era gutangazira nto igotwika into byaku ibikaragwa kagita right kana into byaku te harmful bitiomba kuthukia mtu weta benefit ya into bira wina byo tukwerano sometimes no wete prices bei batwe itio twendagia bei ira ye boga pocket friendly ira bei ya mwananchi okawaida bei ya mwananchi very good okay wenda bei ya mwananchi eta ke bantu ana o au no ka wata bei ya mwananchi na nondo kwena baingi bakwenda bei ya mwananchi bakeja tokeya ngao very fast Mark no tukorendeka jetu kachitite mbere kinyatu matuja advertising promotion na marketing ndenda kumenya atiri tubati kubwithia marketing na promoting before turura biashara kana ni after turure biashara ibie kubie ya mbere no ruthe mbere kana ukiambiria kuringana na type ya biashara yako no ntore eno tukuga promoting me ikomenyithia nto na komenyithia nto ore kire twika ore very sure that biashara inu ikambiria no wambirie guciana boka baera ito set up business bantwana ito yite komiambiria very soon that is very okay but ere akubi mono kwambiria no nto nario no tangaze mapema anto bakawata your idea bakambiria mbere
wamberia. Okay. Me I remember kwina competition. You need to be very wise. So no, we were in a brilliant business idea. We in a business opportunity mbega mono ukona ukabithia money. Na kwi antu bena capital lakini batena business idea. Kwi mtu wina mbesa atakomenya fai kuonjorithia ko. Therefore kwi butangaza mapema mono antu bangi bakamberia wanambere okinya kwamberia. Wow. Okay, nivega sana Mr. Mark. Mutaki ruwa Meru TV geta kurayeta na mbere na ututhia atire no tukine chuchi gitu kya mbere kya kumenya ne ati atubati kwambire biashara na ina atubati kuba kwithira tukiambiriria tugicokera Mark atwirire mantu ja India na kinya kugweta mantu ja igie capital tugicoka kire part tu kana gitu tike tukia biele amubango ro tukure biashara au kwa how to start a business nira tuambiririe akiri capital ibino tu utrima na mtu akiwa ndina business idea kana ndine thwani ya biashara.